Kelihatan sila yang hitam. Para tumaba. Pag tumaba sila yang hitam na, siruin na mga lods. Tumaba na yung lela natin. Also na yun yung hitam. Lagi, kata lagi man eh. Bangka ka sa silo. Pakaulo ka sa kuwan. Dalit ka. Ano siya may manipalyaw. Yan pakaulo sa dalit sa silo ka. Katayin mo ng dalit. Ano mo yung dalit? Dalit. Hindi dalit ka, dalit. Nakakarasit sangit. Ayo. Raramirin mo. Asok. Suan masa. Pembuah, makan pembuah. Pembuah. Aduh. Sesuai pembuah. Ayan. Aduh, baru mata ni buat hidup. Aduh, ni apa tanya? Aduh, kalau dua sadalit mana? Aduh, saya ini dia. Buah. Aduh, kenapa kita mapakai? Yes, sesuai. Kami aku di sadalit. Rangka malu sudah. Kami mana kah? Soalnya lah, apa cara lagi membuat? Kalau saya membuat, mau saya membuat. Kalau saya masak telur, habis tunggu. Dia kalau layan dulu ya. Dia kalau layan dulu awal naman. Awal kalau naman. Ano, saya buat ano? Baba. Ako na pala manararat. Aduh. Aduh, umiarap to. Kaya suka-suka na rin ang ikat. Aduh, buhay na yung ikat. Mali ako. Nagsudabueran. Sinayang ikan na. Ito ang nasa niya din eh. Aduh, manggatran. Natap mo na kasi sinayang ikan. Susuguan na yung ikat. Kumisi na yung ikat. Namugyati ang hero. Malasa na ba katawan? Dito to eh. Dito. Sabi nga, hindi na yun. Mahulat kasi yun eh. Traisin. Ito kaya. Ganito na. Lightning tayo, lightning.
Bawa masih ada yang tangan muda kah? Ya, muda kah? Muda kah? Sekarang nggak tunggu tak ya? Aduh, tinggal menggerak aku. Ya, tim belakang tunggu. Kalau ini sesuatu yang dulu kan jalan di pangeran. Ya, dapat terus ini yang hitam. Aduh, pater mana lagi sih hitam. Ya, masuk tap mga tanga. Tayo nga sa mukha eh. Nagsayang ang palitan ng skill ko. Nakamay ko good ka na yung itan. Sabi na yung itan. Sabi na yung itan. Ano bago Kapag pilihan mo. Marinig ka. Pagmutrap. Nasabi ba iwa? Dito sila yung itanong mga buka. Dito ba? Ay nahitin! Tagal na yung itan. Nagaro na yung itan. Nice one! Ay, napagay mo. Wala na yung itan. Gusto. Aydo. Marami ito. Aydo. Ito mo na yung itat. Labos libo yan. Na, mga tatalos. Okay? Patay na lawan, papa. Patay silog. Naging kaya na tayo sa lugaran na. Ito na sila yung itat. Sa tibo pa yung itat. Naulo na sila yung itat. Kaya lang sila roon. Gubis ito. Pero sumunod. Dalawa pa na yun. Matragis kayo. Dalawa pala kayo. Nice one! Sana all may juwa. Nairaso na yung naigitan. Ayun! Yes, susubirat. Si Pilanduko. Aduh, si Pilanduko. Aduh, pengumuman na yan. Aduh. Hindi mo kaya Pilanduk. Hindi mo kaya. Yan sinasabi ko eh. Pilanduk ka sarana. Pilanduk ka sa lulud. Pilanduk ka sa lulud ka sa bato. Hindi ako na sa bato. Mayroon gagawin.
bagus. Senang sangat. Sama sahabat. Saya bisa dengar. Sudah bisa mana? Sudah bisa mana kan? Ada mata. Lihat. Lihat. Biasa. Alamidah. Lalu sana langitan. Betul pemilih serang bebe. Katakan mana sir. Itu kapsilo butang ilo kawalan palang bumula. Panoorin mo sa YouTube kamambuhan mo, nayangitan. Kita binigay gabi. Nayangitan. Aduh. Yan ang berken sa bakat. Sumaray nayangitan. Nagagod ba siya ba? Silong ba?
Last one sa ating panonood. Yahoo! Hindi mo na yan. Putang ina mo, nayangitan. Mga araw na naman dito, bago. Sigmi-sigmi na naman yung silong. Sigmi-sigmi na naman yung silong. Ano ito sa pilando ko? Aduh, dia sugana. Hinayangitan. Hindi purple. Grabe itong ano namin, Layla. Nagpupas kami eh. Parang bati yung nasa utak. Yung matulala na to, Tapsilong. Aba. Oh. Ulit yung nagtatago. Sisig na silo ah. Patry siya sa akin, iwan mo yung gago. Luma kami na wala nila mo. Hindi ka mabubuo talaga. Puta.
Ito masinangit. Ay, na! Ayun. Parang pangalan kong lola na to ah. Hindi tayo makulat yung tangke. Ice cream one. Tingin-tingin sa map. Haba. Palumat na pala. Palumat ka na. Ang palalam. Bibili. Sinayangitan. Na matatama parang. Ito sinayangitan. Yakit ba sinayangitan? Ito ba? Ito. Hala! Laging patay sinayangitan. Ay, patay mo na. Salamat. Tralis. Lagi na talaga na.